wantoonni namni asii namaan shoora keessan namaan jeeqan kana bira dabreeti rabbi subhaanahu wa ta'ala waan sanitti qaceelchee jira. Kanaafu ikhwaana amma jedhanii namaan dubbatan kana eenyu ta'e yoo jedhan isaani duba eenyu ta'e yoo jettan ikhwaanni kun isaani. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إيجامان دبريت يا بوليان أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرات سنتنا رانا في جنتي كم خيسمان قبانو في الدين ما نتلين قريتشو كسمنتي رفني مخينا ستلاباني asii isin dhaqqabna jennee akkasitti deemnee jechuudha. Halkaniin achirraa deemne waan ta'eef wanni deemnellee haajaa guddoo waan ta'eef kunillee haajaa guddoodha. Maaliif qeyroo tanarraa hafuu hin qabnu? Qeyroon biyyi tasaaniiti. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam yaanni guddaan kan irratti xiyyeeffatee waa'ee qeyroo irratti jechuudha. Kanaaf waan kana gartanii sosso'uun rabbiin isin garsiisu rabbii keenya galateeffanne jechuudha. Kanaaf rabbi subhaanahu wa ta'aalaa والذين اختلفوا جاء رب سبحانه وتعالى من بعد ما تبين لهم البينات فلهم عذاب عظيم جاء. خنافوا warri wallabeef ka khilaafa oofu jechuudha. warri amantaa khilaafan oofu faadallahu alladhiina aamanuu lima ikhtalafu fiyya. Allah subhaanahu wa ta'ala wantoonni namni asii namaan shoora keessan namaan jeeqan kana bira dabreeti rabbi subhaanahu wa ta'ala waan sanitti qaceelchee jira. Kanaafu inshaallah haalan bareedaa gaafa nuti irratti gammaynee sagalee kenninu harargeen keenya kun akumatti akka waan diin kanaa jechuun jasbaatu inni fakkaata ogola. Namni tokko salaamnaan salaam aleekum siin jennaan inni ofa keenya jedha. Kana isa kana fudhanna jedhanii nu bira dhufan jechuudha. Inni kun hin ta'u darasaa keessa inni kun hin ta'u yoo jimma barbaaddan kunu jimma as jira. Kanin ani isin kennu kanin itti aman. Kanaafu yoo wallaggaa barbaaddanii as, harargee barbaaddan as, ilubbaa booraa barbaaddan as, abbuma feeta'uu asii argatuu dandeessanii. Kanaafu inni kun hin ta'uu jennee dinne jechuudha. Kanaafu waan jiruu jira isin keessan beeytanii gizee takka waan adda addaa jechuudha. Kanaafu ikhwaana amma jedhanii namaan dubbatan kana eenyu ta'e yoo jedhan isaani duba eenyu ta'e yoo jettan ikhwaanni kun isaani. Eegas ichirraa gara galeeti asni jiran shi'aamata biroo nama guddaadha. Kanaafu nageessitu malee jee shi'aama saalii bira warra hadiraa bira geesse duuba. warra hadiraa kanaani walii taama walii gala malee isaanii waliin galu jee osuma nu bira jiru. Kanaafu achi sheechichi gaa waabitu nu diiguu deema malee waabi waa gara galtu jee ibira ari'e duuba. Hogguu ibira ari'u asii Muhammad Ahmad bira goraniiti farramsiisi jeen Zaakir. akkasitti uno Abdurazzaq Dr. Abdurazzaq Ahmad Bishidii Moragoo dhabdanii ni beekaa alama namaa jira warra farramsiisa jira diinii kana waabummaa tana
تويدا خنا راجرا قال جي أشرف فرمي فرمان جرتي شو لمدينة خنا كيس أمني ورا هدرا ورا أحباشي تايتار أمنان ديبي سلفيته جرا جرجر يجوا خناف وما بربادا بكمتومات قوم مالي وني بيران جرت دين جيرو خنوان تيب نتيني هو بندي جرا ديران هو بندي جرا هوغو إني أسكوباتو هذا ساكابني أقبل ساكابني أبان كابو ورجيم ما مخينا سكين نفنجتشو مجلسا نفيدا جيرو خانا خبودنا شوفتي نقول سيسا جيرو خانا خجولين كيني رتي كراتو خانا نانو سنجيكم كابو بلسون كابو جاني او جاني نفنجتشو asumana wachu tanayechu nibe khawari dalu tifiori garam soti nibe khasangara galchetinni bakka birase ko siwanne yani nabar badani jalan bazara bachi saje ana gadi rabela ni bakka kuma gadi nabar badani khana gomumma hararge argate dini khana katgo womsu difkhana ni tifamatatu bechu gadi qilinani waan inni ta'e majlisa keessattis beeyna waan inni qara'e beeyna waan inni hubate beeyna asii gaafa achi galu kitaaba garii dadhabeeti shamsuu tokko jira shamsuun sun gosa isaati jimmuma keessattu jimmaan gaa akkuma harargeen gosa qaba kana gosa qaba wal keessa jira waan ta'eef keessatti lammiisaa isa san halkan dhufanii achii butanii akka intalan as fidanii Atuana kana si karaisu danda, ini si karaisu danda, wan kana si karaisu danda. Akka nama wali arjo me takarde, wali arjo me takarde. Bifasani inti tamatatu kan. Inni sunis barade endarda galakise birade mi achuma du fani fudan jechu. Khanafu wana kanati amantata na keessatti wa iddu jira. ifirraa eegan maleen ta'u firqaa jira firqaa adda addaatu jira rabbi subhaanahu wa ta'ala wa'tasimuu hablillahi jamii'an wa laa tafarraqu haada allah kana funyoo allah kana kawalitti nu hiite tana isii tana qabadhaati isii tanaan tikfama addunyaa fi akhiraa keessatti jabeeffadhaati addaan hin babaynaadha yaa rabbi subhaanahu wa ta'ala allahu akbar خرافه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ورن دين الإسلام ورقل باباس نبي محمد في أردفتون إساني رانتانيك خرا جرة بالله جرة نبي محمد عليه الصلاة والسلام فرقان دفتين عيد فإنك لا تعدل أتو حقا دا لدي جبتين كتابة دبسوا ملأ كتاب خناتي درجون جرتو جيل نبي محمد عليه الصلاة والسلام خنافو أي أمنوني لا ولم تأمنوني جيل الله نأمنين نرقتي إسي أمنتاتي يا رلين قبدني جيل نبي محمد عليه الصلاة والسلام خنافو كلاب أهل النار نبي محمد عليه الصلاة والسلام سروتا ورئي بالداخل ور جهنم جيتشو لم فرقاد برسيتشو خنافو أمانتاتي تباتون انتاتو بغدا ميتاني بيجيتين سني إسيني فرمنا خنافو سكرا ترسيسو ديرنا نتو بغدا أولتر الله أكبر بغدا أولتر إن شاء الله سيناك أبدوان تيف سينا تيسن اندقاتنا على خنافو دير الله أبي شباب الرأمانتان ديما تلتي نبي محمد كيستي زمن نبي محمد كيستيس زمن علي جفاء جيران زمن غرتي كيروان الداداتين وكم سما أمانتان إسلامنا تفما تريوان تيف خنافو درات زمن نبي موسى تسكسما يرمتفاو خنافو إن شاء الله بكم وان أجيسو تلقيسي بكم دروان أجيسو تلقيسي ماني في تيكا إيرواني في شمراني في خنافو آيوتا بفخنا أمانتا مدو خنا خيس ديمتي غافا فرعون غافا هرقلا آسوسي ومخنا دبراجرا خنافو قرقودان أكا
roorgaa jaldeessatuma tokko tokko waa isin keessa jira malee biyyi teessanuma halaafu inshaallah jabaadhaa jechuun barbaade jabaadhaa halan jabaadhaa jihaada godhaa walladhiina jahaaduu fiina lana hadiyannahum Allah subhanahu wa ta'ala warreen diinii islaam kanaan keessatti duula bareedaa duule qacicciminaan waan kana keessatti dhaabbate nuti wallahi isaan qaciccime jee wa'ada isin galee jira jechuudha Allah subhanahu wa ta'ala. Kanaafuu in tansurullaha yansurkum yoo isin Allah tumsitan yoo isin diinii kana tumsitan yoo isin quuqama isa kana qabaattan ani isin tumsa malee akkatti isin tumsuu jee jira jechuudha. Allahu akbar. Kanaaf inshallah jabaadhaa rabbi isin irraa jaalatu jechuun barbaada. Kanaafuu dammaqaatii wal dhageessisaa haala gaariidhaan ammoo soomana ogguu iidaa kana eega nuti hajji asiyaanii jechuudha. Osuma nutuun korin jimma dammaqee jira jimma ifitti hin dhiisu dhugan isinitti hima waan sheekan isaanii hin ji'in waan a'immaa isaanii bira hin jirre jimma hin fudhatu wanni beekuu qabdan jechuudha. Akkuma sanii asii fuuna jedhanii hogguun fi as dhufan makiina sadiin jechuudha. Kanaafuu gaalii onooni jira itti aanaa Jamaali jechuudha naannoo Oromiyaa jechuudha. Isa faajii raayyas jechuudha namayyuu aalamni nama tokko hafne kan dhufanii asitti fuuneetuma asii ariina jedhan biyya biraan na qubsiisuu deemanii isin ijaatu basi. Maal isin gizuma cufatu bira akkamitti isin galle waan ijaa'ibaati jechuudha. Kanaafuu hunnatti hinaafee jaa akkamiin namatti hinaamna asii har'a qubsiifnee jirra. Har'a moosanii fakkaata. Asuuri qubsiifna nuti dhugaan isinitti hima. Wanni hinaafii jirtu haruu badaa ifitti hin dhiifnu takkisiisan beekaa. Kanaafuu inshallah jabaadhaadhaa warreen jimmaati asuma keessa qubsiisaa jirra wallaggaatti qubsiisaa jirra nama nagaani qubsiifnaa nama hangaa wanni biyyaan balleessinuuf hin jiru takkitti gara beekuu qabdan jechuudha. Amantaan biraan jiru beenumarraa baratee sheekarra bareetiin natti ilaalee beekan ijaabe osuma ijoolleen akka bar ijoollee kana maruu deeffanne warra hojii qaraan kan hogguu banii wal tumanii nabira fidan akkana jee jaabi tumanii hogguu nabira fidan abu'aati baakkana jedhe hogguu duraa jee ammanjuu hogguu duraa maa jettanii ijoollee kana leenjiituu amalamuuf jetta maaliif jetta bifa kana turre garasaa keessaa waa nama waa fahamallee miti ni beeyna nuti ni beeyna yoo tafsiira isa waa xiqqishollee gaa boona sanii walitti waa sunuun galuuf yoo san taate malee kitaaba biraa kanurraa qara hin qabu dhugan isinii himaani dhugan isinii hima. Kanaafuu akkanuma caqaseetuma akkama taa'ee hogguu garii dhufee hogguu garii nama garii qabee sa'a tokko fa'aa unoo shageessasaa tokko gaafatanii unoo karaa baalee kanaa hogguu garis walumatuuf najaa kaamil abbaa fiixaa hajaanis akkasuma waltufaa turanii riyaada kanarratti akkana wanni sun akkana jaamti malee kana jaamti hogguu akkamitti kana jaamti jaaniiti waltumanii na bira wal fidan jechuudha. Bifa kana faallaadha ture hogguma duraatu bar dibicha horma ta'u hogguma duraatu goorannumatti beeksisa itti Oromoonni beeyti doon. Kanaafuu hogguma duraatu darasaa keessatti beeyna nuti kanaaf waan ta'eef kanaafuu eega dammaytan eega hubattan haalan gaariidha adeemsa keessan bifum kanaan itti fufaadha nutillee isin moggaa jirra. Kanaafuu inshallah jabaadha galata rabbi isin haa kafaluu jaa jabaadha amantaa hubadhaati amma firqaa waa tokko tokkootu biyyana dhufe yoon dhugaa isinitti haynu taate tuun jaamiyyaa jaanii warruma amma abaashii hajennu kana amma boota kana jalaan abaashiin dhufnaan abaashii jaaree gaafa dura jahamiyyaa jedhamti. Kanaafuu kanaa jira jechuudha biyya teenya kanumaa gama biraatiin jechuudha shi'aanis seenatuma turte khawaarijaa dura dhaabbannee ofirraa deebisaa turre dhaga'uun dandamatti fakkaata
قال تو قرآنية جت تسلام لما أسي أديس كتبا خرا متى خرا خنا نفت أدوم نبي فكار أسمع كيرو تنامتي ولي كبمني ثم أو جنة موتم مغا إلى تخينيا سنو خبر جيسن فنيا أوري توري سجل ديمو فنيا أوري بونه أمتا كبني ساموال فافدان ساموال كتار يبين سلام عليكم أول ما درت جلدي أبدا بري جاي ساموال تفضل كذوب شو ساموال جاي وين جاي ربي يمكن أبدا بدورا كتاب خير بدين هو قصة نبي موسى سورة بقرة خير دبتان قصة كون ساموال جا ساموال بيجا إذا سمتم دينه كل إنسان هو يمن جوتا تبيه خان ما في إن شاء الله بزم شوف زورمون قبضا بزم شوف قرتني درة وهاي درة قبضون قبضا وأخي كتني نما واديه علماء تقبضا درة لا قبني إسرت حرارة لا أجرا أرني أمني إيماني هدابني أصبرنا من واقورة تاجرا إذا بلسان نما واقورة خانا إذا بلسان حبور برد فنما جلس حبوكم صفة ورق زنا بلا وإن في الأمة كان تكو تشيكا لساني دفني لفنها خلو يوان سنكي سجرات تنبينو الموتين يجيني ينفرنو وان كان ركوي سنكبدو في غاري وقباتي غاري سنكبدو لفنها وقبجاني بفتني ودو جرد خلوط تنبفني وإن في الأمة كان قراتي لمن تراقبنو أراتي إيميجو جرسان opoollee jechuudha. Akkasitti taasisan bichaa jechaan osoo hin ta'in isaan irraa sagalee dhaga'uu qabna jedhanii bifa kanaan qoratee namni fudhata. Amma laallate falyanzur man yukhaalif nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam gadi ilaaluu qaba. Nama kuni nama diini nama jaaramuu kiyyaa jettu gadi ilaaltee qabatuu qabda fuulduree haaliqatti rabbiin si dhiisu waan ta'eef kanaaf inshaallah jabaadha rabbiin sin wajjin haa jiraatu qayroo bakka ga'u rabbi sin haa godhu qayroo barakaa rabbi sin haa godhu akkasumas shamarran barakaa rabbi nu haa godhu shamarran keenya akkasii rabbi nu haa godhu kanaaf jechuudha hayyata keenyas manguddoo keenya biyya barakaa rabbi nu haa godhu asuma naannoo shiyaama sharafitti garasuma deemtu tanaan dhalaa itti fakkennanii gaaf tokko sheekatu waan tana dubbate jedhanii شيني ندي ولا نيجي ميجا دي باي كافر تيجات إخواني جات هلادو يروني رداد قبين عن جنبي شيني مبود دوي بيغا وفيو فقونا لولي تنجي قدي باي يا مولاد الرجل أولاد الرجل أجل biyyu marii fiitti dhalate keessatti namni guddaan sheekan keessaan hogguuqatti xiqqabamaa jettame waan ajaa'ibaati jechuu kunnuun dhiibbaa asuma arrabaa fi waan adda addaa biyya isii keessatti hogguu arrabsan oromiyaan cufti keenya kanaaf hogguu olii gaddeemu hogguu nama qubsiin amma barabeen gaddabichaa keessatti nama kudhanii qubsiise jechuudha. Garan hiddaa fi wayii deemee jira jechuudha. Kanaafuu namummaan nu jala deemee jechuudha. Kanumaafuu ifaa bilisaan mootummaan bakka nuti qubsiifnu sanirratti nu afeertee bakka waajjiratti nu afeertee wantoota ummatoota keenya kana tokkummaa isaanii diigu amantaa akkasii nuti hin fudhannu ifaa bilisaan namoota jiru biyya keessaa gugguurtee maal ja'a jechuun ni beekti waan ta'eef nu fuulduratti dhiyeessitee wajji haasofnaa jechuudha. Eega nuti itti murteessine boodan nuti amma ganaa waan akkanaa yoo isinirraa dhageenye hidhaan irratti tortortanii asiin baatanii takkitti darbee haa jedhanii. Kanaafuu afaanuma iidaa kana Abdikariim asiitti dhufaa oolu kana hidhaa galcha jechuudha akka ajilleen deemu godhanii. Kanaafuu hogguun deemu kana jara sadii na gaafatanii bara wal hidhuun jiraayii jaan na gaafatanii farfatoo aboo maaltu hidhee jeen ikwaanati hidhee naan jaan
أبو خوانم بيقوم بيجانا جرو ومصري خانا وراسن بنا خانا فاتو تشراب فيدي لكن اسمع خيسجي أنا خاسين بيقو إخواني أسيجي وإخوانكم في الدين ما إنهم بيقو إنهم بيقو وقوم بيقو سر هدون سري بو سري مثي وبو سري سري ديبسا أقام هدون بيقو جيب أكان إن شاء الله خناف جبادة جمر بابي دين كيسن قبادة جبه فد عبدو عليها بالنواجز بريتا أول جنينا قرنفان جنينا دين كيسن قبادة تقوم بانديما تويدا خيسة تقوتو قبداني أمانتا خيسة تقوتو قبدان جيتا خيسة تقوتو قبدان عقيدة خيسة تقوتو قبدان ونور إيداني فنجرو قابل تفتنو تقو خناف أمانتان تقوتو قبنيتو خناف السنة والجماعة توقم من فارق الجماعة نبي محمد عليه الصلاة والسلام خناف جمع خناف راجر قربانا نميش خناف أمر جاهلية يتاتي ملي فاسفات بنيمة إخوانا خناف أبولي يما أمانتا إسلامنا تنكولي تلما في جيتو كنما بولي نعمة الله خنان تقوتان إسلامنا تقوتان قرآن تقوتان حديثا تقوتان وانتين خناف إن شاء الله على قاريدان أبدا ديما جاءت انجرا بردا وان كريو بردا إسنس جرتني والجين جرتني خناف بردا أمانتالي بردا تقام بدا دينا للام بردا بريشتي نميو بربادا نتسنف كننا ونتكهما ركون تكلمتو خناف جبادا بيتي ترديسي بيقوتو ودنا خنافي أو ودنا أورميانيسي أونو إلى برد المدى هومو بيجم جانيتون وقمسين هم بيسنسون خنافو خفاي جرا جبوب تجرا بكالوفا بهم خنان جمانا في كرواسية يشكروا باقبي خنافو إن شاء الله بكالوفا سواتاجر روانتو خنافو إن شاء الله جبادا أمنتا خيسن جريف فدا بردا نميو وبرته جلة سندندو اتفاقه فمو سندندو fakkiidha hin deemina wanta tan amantaa addaan baafadha kanaafu bifa kanaan deemaa jirra assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh du'aayin godii jaangandi akana eegise takka du'aayi روباس مقرد يعني سر النتفادا يعني سين يعني تقولي جولة شمرانيتي هدو أكيد لفوج دعاء شيخ علان التاجون إن شاء الله إن شاء الله ربي لفن هذا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم ناسون ندأجس نجارتا وانت خوني دبعك حيستين أمن فوجري خيترد وانت إفا بلسان قبلني دي متوس نجارتا وانت خنافو ومن يخوني تتافته جيرا وانت خنافو إن شاء الله سبب مخناو أرمر راقبيرو بربي لفارس ناغو جيجو كيرو تخينيا كيرو تبرخ ربنا هاغو عمري ديرة ربنا هاغو إيمان الدهر ربنا هاغو تجارت الله جارت جاري ربنا هاغو الدنيا أبداك أبينيا ورّا ربنا هاغو نجان الدنيا تنان كيس ربي ورّا جيرات ربي سنهاغو عمري ديننا ورّا جيرات ربنا سنهاغو جنة الله ربي سنهاباسو بتجلاس ربي سنهاباسو شمرن تنيلي أكما فاطمة رسول أكما خديجة فأكما أمتوتا منظورة جبري مريامي فأمتوتا كسيسة شمرا كسيسة ربنا هاغور شمرن جنة ربنا هاغور إيري إساني سي ربنا هاتول الدنيا آخرة خيسة ربي سنو هاتول عمري اللي ربنا هادرس من بدو إسن أوميشتغا halkanga wani jejetwa jechurda maguddo berid daga fakanta do khanaaf inshallah firi isani khanogo argan sani gamatu tabari maguddo sanago muri rabbina hadiris maguddo samuri rabbina hadiris maguddo baraka rabbina hagon maguddo baraka rabbina hagon shekan tenyale shekan baraka rabbina hagon shekan ummato tafajjadu rabbina hagon wan irra khamisan kamasan warra khalini ود kamara khalini irra khaisan عليه ما همل وعليكم ما هملتم جاورا دكم في سبعة ربنا هاغون ورد دكم في سبعة ربنا هاغون ورد دكم إساء سراوة ربنا هاغون ورد تسوي تجارتني
علماء رجاسان خامن تاجل ديموسان ككسيس ربي نواعودون بعد جفا ربي نواعودون بركات جتشي جت ربي سنعباسو حسمي جت ربي جت سنعباسو خير جفا ربي ولتي سنعباسو يتين اللي بيجنا ربي نواعودون ورجع أما قرأتنو على الفتح نمخينا دوبا ميك آتام أمانتر راجرا قلچه أمالي هات دفع جرا أگون دل دمت فكاتا كم جت हमारा जान का ना वो धक्का लगे क्या हमारा जान किताब ने सुनाना हमारा जानी निसार खाना आपो खाना सब बिनु रहारो खाना सब बिनु रहारो तुम सबुद्दा रब्बिनु हाखिल नोफी वरखें खाना रब्बिनु हाखिल नोफी हमको मत कहते हाजिल भी फचीसा हमको मत कहते हाजारेसा हमको मत कहते हाजारेसा मुखे से मिराता गलत है जंबे हम दो मगारा थे ये शांत तुझरा बादिया है से शांत तुझरा आज की ये सारी सभी गमना सांखों बदामना थाना वजी का मना जा जरूर तुमको बजा जरूर तुमको सारी ले गुरुंगा निवजानी वाट को तो सारी वाट को बर वाजा वंदर येला मोरादा दुरानु शेखा को नोरो को ini ide mati bakat hayyuna ma fi akayati danga ti jarduba salam garachti azya ka urtum mi adu baya garabbi खाना रब्बी नूर रहारोरगो रब्बी नूर रहारोरगो रब्बी नूर रहारोरगो दरबतामी इसाब दरबतामी काम इसानी भी रखन खुने रब्बी नूर रहाबर बदुस यो खाते लखनुते असदोरे नुती और उन्हों कनजाती कजान वो जिंदरात हम को ताइसुम्बे फितरीवना रब्बी ले नुती दिसुदी बाल मखिल मखराबो खाना फु इंशाअल्लाह वाहियुमतनु फिंतला वांते रब्बी तुमसे बरेजा रब्बी हातमसु काम खेन्या रब्बी तुम हाराबतु काम खेन्या खासी दिगमते इतिदेमा गिरा कतीरे चाला हाजिल भी बच्चे सबो इंसान तो वली ही हागत गलतंगो सबो भैया गमजा खाना नुते दुआ इंदु वजी रवान को दिन खेन्या ले फिंतला वांते खाना वो अमंतान बियतन खेस जिरतु गुतुमत्तु इथोपियान तेन्या 6 किलो अम्माम दरती मारी और किलो मा यो इसान तो मजने बाखिल बुसा बियतन न मजना तो बरबा सजीवा सुन्ना बनिया खाना वो इंशाअल्लाह यो फेलन दच्ची गमती नाम जना तेने का मारियो मजना तेने खिला फुरता दे माल बोरन आपो खजीबा यासुदा मिथी तिलात खज रब्बी नूर रादे तिलात खज रब्बी नूर रादे हजार खज रब्बी नूर रादे दिन के निस्बत लेसा तिलात खज जुरुर राकबेती निदेना रब्बी ले निदे रब्बी नूर रादे अम्मो मन हवासनी जम्मा के खरामन तत्व सरम तुफतु बयना थे नमाजिल भी फतुन दंदु तनम बेनी नत फकात इंसानी अरले नि गरसीसनी खनाफो इंशाअल्लाह रब्बी नूर रहारोरगु रब्बी नूर खसारा गुंजा खैसा रब्बी नूर रहागल्चु खनाफो रब्बी नूर हाताओ यतनी भी बरखा रब्बी नूर हागोदु आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सिंगापुर Allah Akbar kana rasanya sedang tanya kepada perempuan itu pasti kana rangkaian Allah Akbar umatnya doa alim dengan murid Rabbi Muhammad amin syekh dengan Rabbi Muhammad amin ये हरा ना जा उन्हें नहीं उनकी निशानी हरा